Zahvaljujem. Za reč se javio i kolega Đokić Zvonimir. Izvolite. U principu, u skladu sa državnom politikom koju... Izvolite. U principu mi moramo da se opredelimo šta hoćemo. Mislim da je prošlo vreme kada smo a priori sebi određivali prijatelje, to jest neprijatelje. Uostalom, ako ova delegacija ili bilo koja druga ima neki stav, kako ćemo mi uticati na promenu tog njihovog stava i razjašnjenje nedoumica ako sa njima ne razgovaramo, to jest ako se sa njima ne susrećemo. U tom smislu je primjedba koja je data na početku po meni neopravdana. Svakako da treba da se održi ovaj susret i svi naredni, jer jedino na taj način ćemo svoj uticaj preneti i na te delegacije i promeniti na kraju krajeva njihova mišljenja, njihove stavove i stvarati od svih njih prijatelje. Eto, toliko.